n'amani go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapa gazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinje izoba lyona nechiro pad zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okwoloba amani obusinje. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Abitex Promotions yakuretera Rage Life in Kosa Arkololo Airstrip Kampala Ebro musanzu by'ukwezi kwa munana 2026 izoberyo riberyo kusemererwa n'umwozo witu Rage Aritor kuba tweshongorere turukuzane ndongo erukukura nekoko rwara mpaka busesire gura Alibad ticket aha MTN Momo hati aha mitware biri yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in Concert 2026 Olino mutwogoluma emimire ejiruma ebinywa amanyo obw'omusujja waliwo Kiramo Plus wamanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Efreda himbisibwa muhereza owa enkombe kazunzu cha bujimbi igara bushenyi nabuka omukazi we Justin muhereza kemeromo ofire ebirabe na mushanju okwa mushanju nazikorwa kana 30 by'okwezi kwa mushanju okutandika na shahina ezakasheshe yabyabe ko mugenzi karaka we John abashite cha bujimbi abeka ya mugume Deusi abacengera bugonji family ya Rowabi na Eliabu abakari yango shema abeka ya Muhammad Tayebwa ababwa igamba Kigarama shema abeka yo mugenzi Wednesday Vincent abanyacyanga bushura kabari abeka ya Muhanje Baryejuna abarutoma cyabujimbi abeka ya Mucha Pastori former chairman LC5 shema MP wabakazo bushenyi Honorable Justin Anet Katsime Mucha abenjiye kanisa bona abanyabuzari abakwe n'abanyamukago nije ko service ninga so kushabira umugenzi ebirabe na mwendo kwa mushaje kwa bina mukaga orwa kashatu shamunana ezihangwe akanisa mukora Church of Uganda cha Bujimbi achidikwa na West Ankole Diocese. Namara eri owakachenjeser mbarara orukora aharibiri nasima abantu bona ababakwatireho obaferwa mutabano wabo asasirabo Vianney owazikirwe 2019 ebyo kwa mushanju omaka gabo Bugaramasero Bwizibwera Rutoma Town Council Kashari nasima abanyadini abebyobutegeki aba groups zevina ebyarumu abataka abashubuzi banywanebe n'abanyabuzare aho mwihire mukama abazimurre kandi asasirabo Vianney bamarayika bakwakire ohumure omubusinje Yubu 14 akanyerera ka 5 na ka mukaga. Orwa kabiri wabaryokwe orkwenda kwega hakulebera rente za paddock okuhinga mwani hamwe no kuhinga rutoche ukateze nkota nunji nkeje yori onoreba. Orwa kabiri ntiza kuba twine ariho Martha kana ija kuba natushoborera hampinga yo rutoche enunji eyo kuhinga kateka mu amashagita gaburisho kakakwereza shitoje chango ahandebera yo mwani kureba ngo mwana ugo waguhamwe cyo rukumara hamwe na nendebera rente za paddock okwo kubasa kuzirebera je okihamwe cyo rukwenda. Think and do it. Chiteka teche wachiteka tekaho gendo chikore. It's never too late. Gendo chikore kandi buri yoma cyayine emto yanyu niye menafu. Techereze kintu ochikore kandi ochikore ine passion uri kuchikunda. Kokore kintu uri kuchikunda noganyirwa mu munonga.
kandi is never too late tichakabaga kugira ngo nyabandi bakansiga ogumaho yosho inekora to inekuferwa program eji orwa kabiroru shahina zechero Oriati voice na kwachiro makuru agacentrire amazina Mbabazi Charity kanyine Sande Brian erizuba nebirabiro na munana ebyo kwamshanju 2026 kandi shahane ebiri ezumwe bazyo nendisha kubayisiyaho ebisha mutugwa makuru kandi kuturagace tuje kubayisiyaho amakuru agacentrire umbwijire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omugacenchire chirechi tia gaso muka RC1 omwana yabanarwanisishe bahenderera gombora ya masho muri sinjiro. Okuronda bakuru bentebe yo kubanza abatura bamashana na polisi muri Mbarara. Muntu za Daniel Polisi yatera amasasi okutatanisa abatezi b'akaruru ka RC1 omuri Ntunga mu municipality. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Mbabazi Charity na Sande Brian agana makuru agacentrire ombwijire habarkaho akimchero mukaruru ko kutorana chairman LC1 habwaseli akabare yakana erukumanya mnonga nkakarubando mugombora ya Masha district muri Sinjiro kandi akabakari hagati ya Hassan Bariyahikwa na Abu Lubega. Akaruru ko kutorana chairman w'entebe yo kubanza habwa kabare 4 erukumanywa munonga nkakaru bando mugombora ya Masha district yisinjiro umwana yabanarwanisisho tuyiro mu ntebeji kandi byarwo mu karuru tibyarangirwa bwa nyuma ya polisi kutera tiya gasi n'amasasi kuraza kimucero.
kutwikiriza Grand Fair kubanga barete eminyeto nereta kaviyo ko kuteganisa abantu twatera line na omushawitu yasinga butamusisa mu ruriga niho kubara kweri izoba omukazi yanabara kuyamgaho yambuza ngo bisoburu nabara bungahe kandi obwo nuwe yanabara ebyabaho byaba bitakikiriza kintu cyona kugenda omumisho nuko waba nateza akaruru kutwara enshongeza hagomborra ya masha bita abantu bakagenda bamukuratire ensonga ni nyingi abakina benta kukagira tata icyo kubanza embera zona akabaho agatekaho butabanko bwinjo mu maka ebintu bya mawe byona yabitwara mawaka muswera ine myaka 16 konka ya mbingo mu maka aine myaka 56 yamusoza tine cyayine twahiko musero yakabare 1 umurumasha kandi okuceya mano twireho John zavuga nuwe yakasinga n'obururu 250 ari kusinga waba mwesimbireho owihayo bururi 18 ahitwaza kurugera hagombora ya masha twasiga enshonga za Hassan na Rubega zitakashoborekere omugandi chairman w'ecyaro cya Katete Central William Ganafa yanagaho umwanya gwo kutereraho akaruru bwa nyuma yo kushoma akakiko ke abantu bakakanga. But after nominating his committee members, he refused them to be chosen by the people. Yageze nakora byayagala nagamba bwakoye bagenda karangirira encho olulala oba akachika kya karangirira olulala so ne bitusobera abantu ne bacyankalana bona bagwira batina za furaga ne bayagara akachiko kenyi kandi kuyamara kubashoma tiyagaba buri muntu position yeye yajangwa abantu batakatera karuru ngo he is very tired ngo naza kwa narangira akachiko keye anytime abaturano bagira ngo nkachairman wabo tebine enshonga yona nawe konka tarukuza kubajema abantu hakachiko abo batarukwenda ito tutina shonga nawe watugambira ngo ninyendaba ito tumugambira ngo nutwendaba ejo nichona rukweta obutaje cyo burungi bwanyuma yakire karingo muhezi wa RCC yahika hamwanya ogu kandi chairman Ganafa yicereza ko batera karura habwentebezi abatura bayanga amazina guyabaresere nkwe kutora na Seburime Mayuko nko muhandike na Tumusime Vincent nko muhezi wa chairman omu district ya Chegegwa aha byaro rukaga nshanjo na mushanjo bero gukora district age ebyaro nkaga na bitano birabize wabine bendera za NRM batine chakanisa kandi bye byaro 212 byona byaba byineho bine bendera za NRM chikobo zo mutawona kanso ya Bugogo haba hesimbira abantu babera bari mu Francis Twongiro wa NRM owihayo bururiga na berna kamwe kandi we Wilson bagonzo tine kibina ihayo burura 5 na kamwe aba irayesimbira no NRM Twongirwe Francis ahirayo bururu 10 times 2 na kamwe emihanda ebirashire ahabo kugira ngo tuzakurizana kurunji konkate mu abe kuzi Steven Syaka kutambura iki twine kureba mpaka emihanda yabonera abantu batambara kurunji kandi abandi bakahandi yuko cyoka amabara batanga bakora ki bagasobya kandi omukomesa akabali muntu wabo tukageza kokoro ininga twakukoro ininga bakora ki bayanga kora ki kumuyaho twahikaho no mutawuni ya Chegegwa kandi okutwashanganguza LC1 zona ezero kukore tawuni egiziro mukasambya haisaza Chegegwa na humura zikarabyaho abachairman abatine chakanisa owe bona bari aba NRM ndi Stewart Twino mujuni Kinene Edison na Philip Murangira.
Mwebare abashacu bitu bamakuru polisi omuri ntunga mu municipality rizoba yatera amasasi okutatanisa abatezi bakaruru asels ishatu omuri Eastern Division omwe hombaba besimbireho Henry Tumwebaze nuko kusharamu akazira karuru akasingwa musinguzi Christopher Kabira n'obururu 252. Polisi omuri ntunga mu municipality rizoba yagemesereza bwo kutera amasasi okutatanisa abatezi bakaruru ba sel namba 3 om Eastern Division bwa nyuma yo kubaraka kimchera karabanisa mu kutera karuru. Okusikomuka kwaba kuri hagati ya Henry Tumwebaze hamwe na musinguzi Christopher Kabira otwira chairman. Echi cyagemeserezo rukure byo kuteza akaruru honest baguma hamwe na chairman wa district Sam Muchunguzi okutaba mu nshongezi batyo bakaragira ngo akaruru kagumizemu. Omomba babesimbiro Henry Tumwebaze yagezeho kuremeso kutera akaruru akabitu byarema nuko kabara hambundu kakasingwa musinguzi Christopher Kabira no bururu 252. Wilson Mbera sereji omuringo murungi omuhabuzi omuntunguka anomukatanisa hakuba sereji tujihire hare abana b'amashomero bagenda babatomo nakana mu classes bayina ramashomero kugira kashayo kubara amashomero bagenda babigurira abana batandika bazo murayi namazima ekindi serer mabantu runana nankaga baje barro mushahita nozo ahando mu district ya Ntunga makaruka LC1 ka Hombusinje kando muri Nyamoro Masero muri Kafunje Town Council akaruka singo rigiro munupa kesimba onka independent. Yo kubanza nza kubanza tukore imihande jefire tuteke mama no mbataka tugitereze amizo mu cyanga kitu turebeke ngubwijamu amashanyarazi ebyentunguka projects za government abantu bazejumberemo kandi bagiga haribona babeje. Omuri Ntunga makaruka aterwa mbyaro 13 omugani makuru akaruro muri Buruma Nyamukana Town Council Ntungamo katerwa mu ihorere bito momba babesimbire yayango butabara abantu be ababa bamusimbira umugongo ngutari mu buringaniza. Oguyaja unaza kutwara kweto mbwita ko mu biciru kwataho. Ababira baba besimben Alfred Nwarho owabatine kibina yatungo bururu 20 kandi Apollo tukahirwe birayine bendera ya NRM agent wetikiriza ko baro bururu bwe ari kujyanga utaba mu buringaniza. Umwana gwitwa buruma gugomere gwene engendambi ngweni nsaba government namunonga kachibukatabona kansu tuyamba tukorera kutuyamba ngutu twine mhanda mungi ukoza korabamo nubwo buzo butwine kuni kirenga munonga ibyargo mukaruru mazima tutikizana abo kwa bateza abantu abatara abashweke kindi so namwe tubyabonera mwe ntatunoza kuzo bahiguru ninga wagenda nebyarga ninza kuzo byahigura kati byambonera icyo twikizana byargo mbururu tarosonga yona ubwo tutegeke kandi tukimango nafutegeka ako byetago bitu byona tumugambire iweakness yona hebire tumugambire twansaba mu chairman nanye ninye chairman wabakazi uhimbire nanisha mu chairman twatanise hamwe turebere abantu bitwo abutuye no mu cyaromu ebitarumu tubitemu. Twazo muri Cyenjojo akaruka chairman LC1 kecharo cya Nyantungo B kageramo umuriro bwa nyuma ya chairman umaziro mu ntebe imyaka 45 okusinsobira mwesimbiro akaruru kamwe. Abahagizi bangi mwena mwebale kunkoma kumpa
entebe yange yinkabandumu uhanga abahe omukisa abantu ubabazire nyange banje batekama abantu banditse bayongera kungambira ngubasinza akamukama kandi kuna abatembeye somba amasasakara muleni ya yole gukomera ndi abatwaranyo batama bata kungomba kunyatano. Ebyo na byaba muri Ntoma Ward Chenjejo Town Council Chenjejo District Target ya Salverno Kadido wasinga no buru 98 kandi Richard Kahwa kandi Richard Rwakahwa yihayo buru 97 ko kwange bya rugamo omubichweke mu akaruru kagenda je konkato amansibwa ngo akaruru ke cyaro cya Kasenyo mu Town Council kayongezebwa yabwe mevuyo yabamu Ndiani Tatukunda, Elias Rutugusa na Daniel Bingana. Mwebere habashacu bitu bamakuru twaza home district ya Shema omukazi yasingomramu omuri Kangore masheruka okutera Karum district ya Shema omukazi yasingomramu ngwaha gwo kuba abuzire kumanya bukurugwe yihamu ogwo kuguza stampu. District ya Shema Omar Kangore Aidan Sime ya singomara mu bino mshotwira chairman okumara emyaka mingi. Abana babiri, abana bashatu, abana bana, abana batanu. Ayi namasonga bishe Iki akagwe ne buziba stamp. Sebe kwamba tunga stamp yabusha. Kandi zaba mwena abasa kunyara kumbiri tuzakora Kangore yitu. Omuseri ya Kamuhembe Mera Bukanyankore nawe yasinga Boaz Vijirwa. Abantu bakameme mwena nimbasima nimbebaza abo kunterera karuru kandi kakargama inyongera kusimba kandi deto gumbenye simbere nawe ibyo bururu byaho twagakomera mwebare kumpa karuru nakukira munonga gumyeho frag kandi nimbaraganisa tushakora cyone kikubasika twagira cyaro cyo Omugandi okutora nabebembezi b'ebyaro mu Bushenyi kwatambura kurungi kandi abantu basima mukuru w'ihanga okubatamwa akaruru ko mugonga katari mukwekwasa ahubwo bwira kutukwata kandi twenda ngo akaruru kitukatere sa 5 twasaramo ngo tusoma amazina agabantu abarinkayi mu register ni shaba bumbenye simbire nabo nize twatanse twore hamwe ni nsima abantu banyarwanya akaruru kitwa bakihorere twaba mu Rwanda karura twaterera izoba nakubenare mu yaresera ko businja ko mugongo muzo mugongo go muntu mushana ndwaka abantu bakuterera ninga abantu babura kurunda konka baterera abarabamu muhereze kandi muherezo buhereza muhereze musabinje n'abatabaterera ecyange cyabo huma ya kabiro mu Rubaramba ward Omurishaka division tumusime Godfrey twiraruho kando wa UPC yagaruka yasinga owa PFF Tayebwa Milton nawo twireho yagaruka yatwara Kabushenyi town Omugandi ahabwa Ryantonde town council series 3 zonka nizo zatero bururu ahabwa abandi okoraba mu batine chakansa nakubara n'abantu bana nabataka ahari kijukizo sel yuburwe bwayasinga no bururiga na 96 arikwebembera Justice Mwebaze hamwe na Yasin Kanakulia bakoze timu kukanonya timu kukalonda timu kukakuma timu kukalwanirira obuwanguzi tubujeyo kitwayagaliza embazi kibuyagasudde so bebaza Radio TV West ne TV ya West
olw'amawulire amalungi ge mutuwe none wongera okusanga amawulire mu bantu baffe kino kyolabye kibadde kituufu seeruze zasigara bamwe bijana baraba mu batine kya kanisa kandi bamwe muri aba twagambaho nabo andabye nange anti tetukulabye obaza abantu bange ababaddewo tetubabaze tetukulabye nedda nzombaze era mbasuubiza ekisanja kino tugenda kutereeza ezo ensobi ezibaddemu tugenda kulaba bukyanga bwe zivaamu then n'okwongera okunyiikaatiza enteekateeka za gavumenti omuli abantu baffe okufuna PDM. ababona baraganise nkwatanisa hamwe n'entunguka y'ebyanga byabo amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif Ben Muhozi na Sandeke William. Mwebere abanyamakuru bitu reka tumiro ntuje kugarukana garukurataho kandi agarukufumbya nga bitara bimwe na bimwe ahabwa karuru akabanu kagendo misho erizoba. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. ebyokwomeka byonjera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokwomekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mbwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echora byombe chesi changale nkabendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Farway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumuna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukazakunyombo. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo.
kushekerera nekuteganisa wenda nigende mbogoyoka oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona omubazi gw'amaino ogwatongozibwe ha mutindo gwensi yona kandi gukahangura omudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma akahoko mu kanwa karungi gweza amaino gwita ekikoko ky'omumaino kandi gugazibira okurwara. Kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omu birengo bitari bimwe na bimwe ebirimu white gel, herbal mint gel hamwe na red gel. Buli ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up noshanga mu brush y'amaino eyabusha gushanje omu maduuka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa. Tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa akasheko akakusingayo. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Shikamba neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara gacayi nawe yaba tundatine agandi mu uriyo pronto kogumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara aheru banje ngo hari abantu arekeraho abo kutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert reba hariya Amazon building mwijemba twari tutware bito nyeri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombuhereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building note musanjina note emwe note office zito za Kampala nsangwa rubowa opposite na Quarte supermarket esumu note musanju ine mirundena itane mirundena ninga note musanjina note emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wa nkazoro mfarati murunji kanda gorobi roseful nikangara konko byamashemera nogwa mutindo roseful isi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje omugongo takubiyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa roseful nugwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho ndahati nyenchagare nebire byombisho roseful isi yokushemera kwanje roseful isi yebiroto birungi. Kurukayo mkahumro obululu bw'ebyalo obwa LC1 muri Mbarara City bwaterwa mu byalo 186 kandi binze bitwayikamo ayo byokwerinda basiba bari ahabuzura misho akaruru hombyalo binji kabakashemerire kutandika shayitano bituza ikashaha ina ze ebyalo bimwe bitakatire habwe nshonga zitarukushana. Akaruru komuremu rwambara Electoral Commission yasharamo okozesa voter slip nkobukonje bukwera Electoral Commission n'abatura okumanya buzima noha ashimira kuba atira akaruru obukonje wanwore kabuzima ngo okehandisa n'ekitongo cy'Electoral Commission okuza omukaruraka omurikashanyarazi cell John Semuju yasinga Bernard n'umugisha Chairman wa NRM John Semuju yagarukaho n'ubururu
2028 owawi yabayisimbire nawe yasingiso yatwarururu 2005 so mbwenu utsina abantu bo mukasanyarazi urukundo yiborekere chairman emyaka yaherize umwongere kisanje kindi Omar Bomasel Fred Triachira Kabango Ogyarabaho atine chakansa ebyaro ebinde bitwayikamu okuteza karuru okutwaraza hamwe kwachererwa baika okatera ahambundu haza mwaba mutetonzi ni mushisho na kugwera izoba mugaruke mushishe n'urundi tuwange avuddemu azini yetonda n'asaamu kyave mu kalulu akavuddemu olw'obuwagizi bw'abantu ngezo okwekanga naye ng'ali mu mugongo gwange Omurimbara City ebyaro 16 nebyo byatera karuru yaha umusero kandi tunaga karuru kabirendezi byanga nanye kandi yaha ndi umusere yanje yindi ufiterera karuru iba kweta rwebiruse akarukorwa rero kabade katambude mwindi ni twatandise saa 2 okusoma register ngabo tufuna bukoponi tugenda okubira akaruru naye wakati awo niwajjamu omuvuyo opponent wange nasindikamu abayayi bwakalulu bakayiwe badde nsaba nabbanja ayingire mu bintu bino ne balamu ayingire mu bintu bino twaza muri sinjiro akaruru katerwa omagomborora makome ashatu kumanya abantu atahampaha twineho candidates babiri wonga hati candidate omwe ishaheje n'ahatakarubasire mwene yatakarubasireho notera karuru akaramusaidemo akarubwa nyuma yo kuterwa aba barabaho hariho ebaraganisa kwambe nyine okwiganisibwa kwangu bakungira ngo tindarabeho ukabwa amana garahanga narabaho ni urudiga na 21 kandi wanyesimbiraho yakaruru 31 nyine amasikungu njine amana go kwebembera sereje Omuri Kagarama ya kabiri Gregory Mabondo w'imyaka 86 no yasinga karuraka ubasinga yaraganisa okorana nawe bagirango register ne basa kurebwaho ebitarahandikirwa twazo muri Kiruhura abatura barwanyango ya kabiri irukushanga umugombera ya Kashonji district ni Kiruhura aba bwanyuma kushanga ngo amazina gabo tegari mu register kandi bagumize ngo bakehandikisa bo basharamo kwesharinga Como tabuito bagwanyango dushasha yanga Kashonje mu za register zone yatahakirwa yakura twabera yetsimbere n'abandi bagenzi be ecwabenti mamu kizakurwa ekikoma gisaba katwara ndaza kugiko ngo kubangikire batiretera bitashikire ibindi tasutana kama basa Ivan Katebe Ivan nkehanditse tubashoma kutera abantu muranga kuza kuyarisa bakabura kubica ashaye nyina kigakija kutera karuru gatweto mu testa akajya taje uje mu rwanda abantu babiri omuri Tumuhirwe Frank na Tumuhirwe John nibo babiri bese imbere abwentebe yo kubanza awarwanyangwe ya kabiri abo kwesharingoko Electoral Commission basharamo obutateza karuraka koreka okongezayo abo TV West ni Senyomo Gideon Ruth Nuhamanya na Macklin Ampire
Mwebere abanyamakuru bitu polisi omurembo rwa Hoima nejirangwa karuru ko kutorana ba chairman bebyaro kaba kihorere okwetorora ebyanga byona. Omgamezi wa polisi abuchanga cha Albertine South Julius Akiza Allan najirango akaruru ko kutorana chairperson bebyaro okwetorora region neji katerwa je. Kurora ngo akaruru kari batakurunga abo kuba of course dariwo nkebicweka bimwe byo twabe tumanyire bijya kuturetera ubuzi bwo kusanga abantu bari chaotic ahantu tubase kudeployinga kurora ngo buri kimwe cyona akaruru kine kuri batakurungi ubururu bwingi tumanagingire ibi bikiri aho aba NRM abinji abagikwatira ebendera ombwebembezi binjo murubo basinga okwetorora orembo rwa Hoima. Chairman LC1 Bank Shame yego kusanya kya kasatu ndaba mwana opozi rero kana kusigaza kakayinzira bintu kunye pangira mukure kika kuzira bitekere bayini kurera abantu PDM bayini sako ziri mu za PDM cyoka this time PDM muhimbire munaba maduka ya kubasi ya kubateka sonja kubayamba batungese bateka maduka kule bayini bagabira bakurunda bunka twazumdi switi yakasese Moses Kabagambe otwire antebe ya Reri Cell okumara hiye myaka 5 no yagaruka mu kasingo gundo murundi yaraganisa okwisi abatura obuhereza natungo bururu 12 obururu 12 unanyisimbire nawe yatungo bururu 14 so abantu banje barirwe nimbaraganisa ngo okuntwire nimbakorera tindi kubasa kwija kwindura Martin Joseph owaba amwesimbiraho yikiriza ebyarugo mu karoraka by the way tukatakatira na kibaho bururu kubangi 10 badanya simbira mu kibina echa FDC hano marero kotazi betinyine nsonga nakaruka kagenda akaruka likurungu tikine buzibu tikine nsonga yona nyondi nikiriza nikikuja kutukuruga mu karuru kano Omunyakasanga West Mande Ramadan otwire antebeji yasingwa potoro ndiyo mujenyi ogihayo bururu 2-3 Mande ihayo bururu 12 ibikwerinda omyanya ejiyona byaba bikwatisa mani twaza omurukunjiri ko akaruru ka LC1 kahendera ombusinje kutwariza hamwe omucyaro cya Ruborogota omuri Kebson Town Council no babana bamashomero abantu benda kuzumukaruraka tubabikiriza ebi beka no kizamu office y'umushesha wa mukuru w'ihanga abwe cyangeje akaruru kagiraje oyiro kugira ngo bamwe bambatika kamwe baza kusinga tukagenda koko kumukicumangwa akaruru ko nakataha narimwe bakatira kandi harimo n'abatakatira kandi harimo basinga n'abasinga kumka karu generally katamburaje twatorana n'uwe shonga kandi nyina amasiko naza gutwara buri kimwe cyone twitaga betushobigwe twitine mizo mu byaro shamwe shanga mizo tunywa mizo mabi indeba ngo shonga twatera karuru mazima naza kutwora Omar Kebson Town Council omushaza lya rubaho abasinga karuru baraganisa okora omuntu waburejo bweni ndaganisa abantu banje abankunda bakampereza ubwemezi imbaraganisa kubakorera akabakoreraje kinamani LC1 ubomwe bembezo twaronda no mukazi w'amazima kandi wo bushunaniza amakoraga gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto Gilbert Mahangos na Dan basibye Katugarisha tumuriho ntwejana ganda makuru The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahereza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubarana urujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemere kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mwete na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga technology kumwongera umugisha gwo kuhakanaranye
science nka scanning na sonography, lab technologies, business na vocational skills nabyo bitakwibiri. Bursaries zikiruho mugirobwira. Ishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukiraho tera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha Chituzi yenywere Chituzi ohure matwenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu Chituzi cha Shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba Chituzi Farm Company Limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo Chituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zona mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu eyakusabula mikono free of fire, free of fire, free of fire. Ahubwo kushaba kwa ba members binji kandi no kwenda kubaho umugisha gwo kweta mu mukazano ko kubika na Ruhira Millennium Sacco akazanaka katandikire kandi nikazakwa omukwezi kwa kabiri 2027 ubu turagabira abasinguzi ebihembo byabo yego okutamu mukazanaka no kubika emitwaro 52 nugaruka higuru kandi ukatunga kakonji okutunga obukonji bwinji nichongera micha yawe yo kwangura ebihembo nyamwinji obwe harimo pichi embuzi tanka zamizi t-shirts hamwe n'ibindi bihembo rwiguga abarasingure pichi bajaji boxer n'abarabike emitwaro 50 no garuka higuru kandi abaratwara embuzi bwoya nabo abarabike emitwaro 20 ogaruka higuru okumara emyezi mushanju zayitaji ryona erya Ruhira Millennium Sacco otandikireho kubika tera not 2 anana mukaga 25 ninga not mushanju 8 chinana na 8 15 nkaga na mwenda kumanye biri kukiraho Ruhira Millennium Sacco banka yanje banka yawe nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero ryonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyogwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanya biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Alo. Ese mwami mukasa. Mutianeyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kitufu. Oyagala yabisenge bimeka. Ngabi 3. Ebeyi bagigambye. Abangambye 5. Deda 7 zali nyabuko. Yidwachi. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ya kitundu yalinya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kweta gawa bweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite.
Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mchisha ngo isha watu yayewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero kwagonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mchisheri za gwijo wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. hamwe na ABC Feathers Sanitary Pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers Pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers Sanitary Pads okoloba amani obusinge. Feathers Sanitary Pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Mommy, yes, at school everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Katinage bampacking it Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m., Domenica Monteiro at 5 p.m., Be My Sunshine at 6 p.m., and Avenida Brazil at 7 p.m. Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch
of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kurukayo mkahumuro kutora na bakuru bentebe yo kubanza omusere yaburemba yo kubanza mu rugo rwa Rwemijina omurimba City North abatura bamashana na police hamwe na naba abantu batezo bururu aho murimba akaruru katerwa hagati y'ebyo kwerinda by'amani bituka wajamada by'entara rukusinga bingana pious no bururu 2016 ahariga na 53 bitu bamuhabwa utaba mu register cha leta y'uburemezi banyuma ya polisi kuremesa abatura baba batarinza rwa za sereji okutera karuru Pius bingana owabayesi imbere n'abahagizwe barugo mu mbera bamashana na polisi barukwenda ngo bareke bona abantu batere nabwa nyuma baranjera jamada byentaro nko musinguzi arukusinga Pius bingana basibona banyago aba basakutera karuka runjikeri izuba kebirabira na munana nasisho burubiri shanje na mukaga oponent wanje ngana Pius ya n'ubumuru igana 53 bwene ni nsimira kimwe abanya-Uganda nsima na movement yitu nsima na polisi na nabebembezi ba EC omugandi akaroka RC1 omucyaro cya Rwarire yo kubanza katerwa hambundu bwanyuma yabesimbireho kugira butikirizana Arno shemerire kutera akaruru kaba kari hagati ya Mugisha Asaf ow'ekibine cya NRM Frank Nabasa hamwe na Alex Babwetera bomba babesimbire batine kibina ahagati byo kwerinda by'amani abatura baragirwa kuzo mu runyereri aho Frank Nabasa yasinga no bururu 371 kandi abo yabayesimbire nabo bombi kubara batine bantu akaruru bakatoroka baburaho aba bantu barwarire bandorezeho no bamanira ekindi so nyowe ninza korra abantu mazima no buringaniza kandi tinkubura dini ninkorra omuntu wahansi nano bona nimbaringanisa tarimo kujango ugu no mupansa ugu no mukozi ninga ugu no mutaka bona nintekwa kubaringaniza mbakorre omburinganiza kandi ninza kubakorra buri kimwe kikwetaga ba opponents babari basatu Mr Frank Timanywa Safati na Kabudodi nkacarebwa Frank Timanywa yabakizamani amani garenga kubashikaho bareba bahagize bonda bariyo wa Frank basaramu batina ba withdrawinga kandi bargaho batamanyise bakora ki babiru babona ati twakora with advice of the ward supervisor twatwine kwakira ndeya forms ezo abahire ku rwom EC twafuna form emwe ku rwom sal kumanya nabasa Timanya Frank hatwa nko gambira abantu banyuma kuba verifyinga bazo online twabala abantu twatungana abasa Frank y'obururu bishatunsanzona kamwe abandi twabatero kuba twatine form zabo omuganda gakurwa mu rembo rwambarara okutera karuno mbyare bimwe omurimba City kwashazubwamo ahagwe muvuyo no butikirizana obwabaruka hamyanye yo kutera hakaruru ebyare by'ubururu bwashazubwamo birume cyakakika aho bamwe mbesimbiro batayira offices by'ubururu barukwenda ngo barangire obusinguzo bwabo ndi kushaba barangire obuhanguzo bwanje ahabo kuba n'inyamuntu owasinga akarukeri izoba konka bwanyuma yo kubara karuru kanje
na n'abandi ba opponent banje tubabasa kundangira nko musinguzi kandi obwe nasingira Karuru. Electoral Commission kutwaza mwanya ahito aterera Karuru Pentecostal Primary School owaba arfrag beyara uto ntwarana wenka chairman ya Karuru yakaze hasigara abantu babiri Karanga agure na Duncan Muhereza twamara aba Electoral Commission ira batubara ba supervisor abambara stenos Duncan Muhereza ino bururasha tunamukaga Karanga agure yabaye no bururu igana 92. Of course aba batarabari abo kwa Karuru yakazizi. Akarura aka katerwa hari Pentecostal Primary School kandi kaindira agure Karuhanga isingire no bururu igana 92. Duncan Muhereza yakwatugwa kabiri no bururu 13. Betu tukarangirwa bwanyuma yo twira chairman Okech Addison okarugama kanga kwicereza Violet Atura urukure byo bururu mu rembo rwambarara yashobora nshongeji. Then some places violence was too much. Abantu abamu bangege kumukutera Karuru and we have had to cancel some of those elections. So munda ndaliba kuteira bandi ni banga. So ebikale bimu for different reasons, but especially violence to cancelling the elections ezo. So tujja kulinda kuma bayitu bajja kutekero kindi when tujja koleza elections. Oiroka chika hamwe na Mandera Akarura karwo biyenje South karugangama Rwenkanja na Nyakizi na kukashazubwamu okurugeraho byo bururu Akarura kanibija kutahoro nakurubara akatere kandi ho namwe kuterwa butarenge biro mwenda byo kwezi kwa munano mwakogu kuba bace amana batoranwa n'ubukiko bwabo nibo baratera Akaruruka LC2 akaraterwa habiri ku mbyo kwa munano mwakogu Ndaiden Bataringaya na Susan Charsima. Mwebare abashacho bituma makuru omuribanda okutera Karuru ko kutorana bakuru bentebe yo kubanza emwa myanya yatunga makavuyo bitu endisha Karuru kabakihorere abatunga obusinguzi baraganso kora batura babo. Embera yaberi impiguza ndabeho omuri cyabugayiza lowa muri bufunda ibanda kandi habwe mu village Akarura kakaterwa mbundu. Aba babesi imbere aba bari mu Hope Tumwesije Katayiga wa Independent hamwe na John Hitler wa NRM kandi habwe muvuye yareto butikereza no mu mazina okutasyamo abantu abatari mu kitabo cy'abatezi b'Akaruru hamwe na Noha orabanze kubara abantu tubija kuretaho businge wabana abarwa yajemo kushitamwa kandi cyarga muhitarano ko kusinga Karuraka na nobururu 2017 ariga na njanjo na mukaga Akaruraka kagenda cye umuringanza abataka bashara mu kishire no kusemerwa kwa mani ko kurenduru nemeranga ahagwo buhanguzi NRM yabasagarka na stamp banyukangura ebendera ahanda hacharo charwa mabare apa omuri Kigarama World Bisheshe Division Akaruruka bakihorere ka Nelson Akampo wa NRM yasinga Wilson Musinguzi wabatine kibina no bururigani 10 ari 15 inyongera kusima abataka mwena ba RC1 yarumba bare apa okusajika kiyayo obururwa manu munonga abuka kinaza kubara nasanganyo kubambara bururu igani 10 kandi unanye simbere nawe yayi no bururi 15 mara hecharo kitu kifuno businge nemerembe yeni ekinde kitwenda kora ntwenda kurwanisa abana batakushoma kandi barumu abana batakushoma nibasibo mbyaro mu nibachofene nibaryemyembe nibatusisira Akarura twagera kakajya kandi kagenda je kurunje munonga taza mukavuyo abakateza bakateza je kurunji omuganda Karuru ko kutorana bembezi bentebe zo kubanza muri Fort Poto katerwa mu ihorere ataronshonga yona kandi imyanya yo kutereramo bururu yone itwara bamu lyaba rihorere ryonka. The LC1 structure forms part of the government structure that includes all the structures of government to make a complete government.
and therefore it guides government on planning and budgeting. As the head of security, we have deployed to ensure that we have a peaceful and successful election. Okubanza nyowe kingenze kuserulizaho nsangire mbutse imani lwali aliwakinwe tiaro akafa kandi mukazuwa akabatali na executive vice chairman akaba ni Bob hati ya kinyoni cyongenze kuserulizaho na gamba kankomi mbere ndahamnanya abukagera Bob so Bob ni magera nko muntu abokuba ni mumanya muno kandi emirimo nagimanya ekya kabiri abakazi ndajya kutulema batulemera ubwire buhireyo nito twacwamwe ncwamwe abo kuba abukaturi baseja abo ko mukazi tasokishobora gukorera ibintu bene bikina konka polling station zimwe abaho butikereza no kwa karuraka kine kubarwamo yo polling station ya Roresero abamwe bagira ngo barabara he akakonjike ko kuterera hakaruru cy'abantu bahakanisa bite kija kutahwamu abibyo bururu nuko kwikirizana ngora he yo bukonje nuko akaruru kutandika kuterwa izere mune cyaro kina abasoma baringi muno mbakolira muri mo gwamani ndara erimbalinda musapa na chikumite nyimba sai 10 zekyo takurinda cyaro cyanyu kachemane bagonza biona bahereza kandi mu mateganya kwikire bisamuta kaitombo itaga na izo wange mbona ngamba imyosete muri nsika town council abinju barabo batine chakansa bito muri nsika B Moses Twirwe yasinga Kenneth na tujuna no bururiga na kamwe bururi abirna mushanju nsika town council de Gracious Sumbusha yaraba hatine chakansa hamwe na Ambrose mubangizi wa kazirwa sero nimba sima tine ukomona bugarikero aha bwa rukundo y'umwanyoreka kandi nkanye umwatorana rukundo y'umwanyoreka niteka tekere kubakora ntine kugwera abazu kace nagambire narukusosora ahabo kwa twena turinkahi turyo museremwe kankumango abantu aba bankunzire munonga nabumbenye simbere nabo barebera amani gebinze binkozereka umusero yanjye yakazugwa bakana nabateza bakarura amana kubagizire batina no kwiza kunye simbaho ntaye simba nyenka shangana nye simba nkiya y'ubururu bwinji ni mpamiza abantu banje bampaka ruru n'abatampereza umuruhanganyo nasingura abwo kuba aruma bashaba kuru washangwe mutoni mcara mutayi wawe kugira ngo nuba watwaza kubikonka indeba ngo tucurungi aha side yanje nyo mukuteka teka kwanje amakuraga gasha kwa Timose Mushabe Jonan Tsingwire na Juliet Charles mwebariyo kuba barebe barunji haba makuru agacenshire nuko twabasa kugahendera tutiyagane tujaga kwisiyo nyensha kare shamshanjo ezihango mukihangwe na shayibiri zo mwebazyo umugacenshire n'abantu babazi Charity rarakurunje Eshaha zabisha tuzechiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5